Mayam Bukrumzari don't Bribus Impact News ni ay Joyshree Usham Impact News ki Manung Huna the Taram Nokchari. Ngaranga si Manipuri Chief Minister Yumnam Kemchan na Senapati District one-day trip at minor visit Satuna Senapati dagi hala matungda Kampupi District su minor Tafo KUKI village at the village chip ko unakre Senapati District na mana unabasi ahambada UNC gi leaders singa unakre aduga makoina KUKI gi Mioi Taramari Thadou Kiba Adubu Moi Adu humanitarian ground main Thadou Kiba ida magta Moibu thank you Thagat Pafungdo Pagaloinana Hauzi UNC na kauriba economic blockade asi su handokpiu haibege dungba appeal ma tawram le hari madugi matung tarpada chief minister Yumnam Kemchan na mathang laklaga Tapho KUKI village ta village chief ka unakre church leaders ka unakre aduga Ahoy mayam si loinabak Manipur ni Manipuri gi concept ta Manipuri KUKI Manipuri Naga Manipuri Maite ni haibegi wakhalonda Manipur da amato na ingchik na leinabai damagta maina honamina si haibegi dugma paujel piramba leire duga makha tarakpada namdilong kanglatubi area adwai doida khunja singa wari sanabada KUKI khulai paiba singna hat khibani haiba hozik lailon wifi dagi admaina pharaga hat khiba naga mioi micham taruk moigi justice to PBU haina naga micham yamna admaina chief minister da appeal taw matamda mahagna phunglo khibasi hariba naga gi mioi taruk hat khiba mioi sing mioi manga asi hozik yamna asongba umangi adum asongba umang singda lot khibadagi Thiba Fangdana Lake Hibani, Aduga, Hariba case, see, NIA, the Sina created a state force, na Kut Lams in Bazu, Yaya, the Bigi Pibam Lay, Adubu, Atu Motamda, Jenaba Musing Paduna, Justice Purkani, Habigit Hazabadi, and Mina Piramki. Aduna, see, when a Puzerable topic, see, CM meets KUKI UNC leaders, Aduga, Amana, ZUF warns, ZUF ki Saitegi, Moi press not Tahaibasi, stakeholders, Amata Tanaramdana, UNC na, or any group na or any individual na hoziki nagagi mioi taruk hat khibagi justice ki damakta maina demand tori basi masre se intervene to biya roi masije khuting jin biya roi stakeholders loimak tana ga dabni aduga any decision tanaram da bit lo biya roi habige aduguma phongdok pasu leiri aduna ngasi akhoi na puzariba topic CM meets KUKI UNC leaders ZUF warns aduga akhoi gi panel members na Oza M Ngaranmi president Naga People's Union Imphal Oza Butaram Nokchari Duga Hui Ani Suba panel member Oza Michael Lamjathang Haokip Thadou Leader Oza Butaram Nokchari and last but not least Oza Khuraijam Athouba working president IPSA Oza Butaram Nokchari ngasi discussion of Dr. Bazi ahan bada Oza M Ngaranmi lakchage Oza Ngarang CM Y Kemchan na maina Senapati district chatpa aduga UNC leaders sing unaba aduga Kampupi district ki Tapho KUKI village ta KUKI chief unaba church leaders unaba mayam the peace ki maina appeal tauba Masi sina aduga maruoi badi hozi ongoing economic blockade UNC na kaubasi masi handokpiu hai basi naga sing na masi kamai yang ge masi am sincere approach ni hai na kan bi bra natraga pressure ama or masi just courtesy visit and kan bi bra oza gi motan na ai thamjage han bada impact tv go ingon da invite to bi big tam ai thagachari ani shubda ai yem lakta Lairiba penalist ani jo ai ikai khumna utari hom subada yengbiriba amadi tariba stakeholder myam jo ai welcome tawri masi anchorna engon la chanabdi da CM visit tawba amadi UNC KUKI leader aga church leader unaba haise masi chatpesi aidi ai wakhanadi phaina lawi kind of peace ne na lawi ado mana snabdi da Chalaga UNC unare UNC da unabukanda UNC da ekoi micham taramari KUKI se thatokki bise mana masi yam nungai masi humanity ground da thatokki bise haina thagalami hai adi ani subdam mana amok blockade taw economic blockade se masi hanthokpi o hai si request tawi adi UNC ne yakidre hai ado adi amo hinthona request taw da Sidi hen akan mamu chathagni hen warning tawrami CM da akan ba hairami hai UNC ki side de ban hai dumaina ai pau phange adum tungna ma breakfast lawrung da snabdi chale snabdi da chalaga ekoi gi mau potato farm da ekoi rukuri haiba dam ama
ising thaknabagi dam sa male water tower madu shankai madu hana already approved tawkrabni adu tawra la ganda mokoi chakcharaga halab kanda bangonda lakanda chu hojiki snabdi yaudringai da adu dis protest or me hai black fact black ko flat teaga ko protest away nungai da phongthu hai aduga hoji tafo kuki da unab kan sida ekhogi church ki leaders in the public da misguide taw am le rang se protocol kai ba ma le ba karigi council laga cm bu kam taw no ekhogi church ki doctrine da sumain le ekhoi church ki doctrine hai se phi angob gon se kram gan si na gadar da luhongwa number 2 na ekhoi baptism ko ani shubadna ekhogi lok suffer ko masi ahumda si na da si na gadaba phi adu cm la kan asiguma misguide taw se masi church ki pastor sing shu misguide taw na phai protocol kai laga sumaina public yam da sumaina show taw se masi church ki religious da mokoi violation taw ni masi si taw dum na phai hai se ei mokoi da able taw ni mathang da de siguma any vip la kan da church leaders na chief minister obi any cabinet minister obi prime minister obi india president obi siguma church council laga mokoi da reception taw welcome taw discussion award mokoi gi phi dugum sel laga taw ba hai se masidi taw na phai masina baptist ki da makta di ki church ki angobu je pe ya de ba catholic issue catholic ti adum priest adum angobu adum lilaga adum lila chat pe se occasion matung de taw wani ko ni sibida duguma taw nei ko asibagi funeral service da adukuma setnaba lei committal service de mompham da leiron chalam dai da adu setpa lei adu koi church ki doctrine ne ba adu makhoina hojik ta pho baptist church ni kuki singse ko baptist ngtna ayamba adu sumain taw se mase public ta mase misguide taw ni law taw bi dum na phai hai se bil taw ni adu halak pu kan da koi gi jigi namdi long ko adi kangla tombi se lengmeng adu tam na ti mase jati loin sure koi tangkul se adu yumlak cham hin le re ko to ba lengmei ka bui tangkul mau maram loin pul ga yumlak cha mari changma le re ba du da ojiki namdi long hai ba khun si da asida changa kan da sin halak kan da khami hai argument hot exchange tong na re makoi se adu wa taning do wa ngangi hai adu phatti aduna aina nagasing su request tawninge ko protesters sing su tawninge mob ta taw hai se mase meeting sing su haning ne ekoi kyan ta si mob ta ekoi protest taw hai se ado wa he wata se aphab de sin na phai ko wathi ware nganga mina ta hai da ba taning do wa ngang bhai se mase ai ngahning de asi kum se protocol kairga ado chief minister ni su sensitive zone ne hai se khunne hai se khangbi be phai mase ko head kari kumo interaction taw kanda mina nung langba ko adu taning da ba ta ba se leba ki chief minister da wathi ware ngang ba thi na hai bi hai se khu nyam da hai bi ne lo we ba aduna masi kum se ko aware taw si aduna manipur da leba right citizen nyam sina gyan ta na ma change ba aduna government issue ekoi advocate general government gi ko aduna phajana advice taw phai masi chatpi yabra yadabra program yaudo du kumma gwari sabi yabra yadabra haibise se hojigi ekoi khuncha khun gi mi turu sirga hakchang se maka ka phunge haib thame hoji thami ba mi sing se hojigi namdi long si da loin protest or lebni nupi angam ya se ko ado khun da hoji mi khun nga ko ngak ta lei nupi angam ya ado loin lebni ba shaw lebni ba adu di kramain theng ba the third person na thema pharoidra first person na la kan shauta na second person la shi shauta ni adu third person ni thajing da ne ba adu thajing gi haidana man direct du da chang se masi mi di mai haw leib ni do adu kan di moko he una ka di wathi ware ngang do koi lebak apum gi in ikai ne ba adu yam sensitive way matam ni na asau ba khunja sing na main sang ba di kitang ani ra khantha ba phai khantha ba phai aduna aina ngarang asi paw se adum lau kan da ani adum ikai ba khoi so ai ping ai naga go naga mo ina
Manipur ki chief minister dana ka amna dun hai hai se ai ni kai ba hai ning de ko ado tin ngang su chainer se ba ado mina ta hai da ba wa hai ta hai da ko ado kuma kan mo ngang do dik na kan su do ngang bi gnu mai de so ngang bi gnu aduna nongmai pai bi sing se loin mak naga su pai kuki si pai khoi na keno mai te su pai naga pai naga ga mai te gi di micham miyam hatna ba pai na te khun nga ku gi dam pai ri ni self protection gi kuki sing si di terrorist kambu sing se kuki miyam da chei na te khoi su gi matang da kari su paukhum piram da ba da ken da ba leibani su keder sing da leiba mi halaga thonga pije habe kambu sing se asigum sidi ekhoi masidi ekhoi lem tharoi damni aduna state government na ai asi NI na taud ai khuda leitre hena khud hamse hambignu do mase phajana India government su state government convene tawbiyo central government su tawbiyo NI su convene tawbiyo athuba da action lawrodi mi shawji kra handarakni ba aduna ngarangi snabdi chatpeche maude chatpechu phai snabdi chatpechu phai tafau kuki de chamnu phai ekhoi phatin ai haining de phai khomjati phai peace ki khomjati phai hoi adubo hojiki namdi long na cham kan di chokar tai dna adu ekhoi loin khangna re ko loin ta na re adu di ekhoi su ikai ba ei naga mo ina ko ei chief minister da Manipur chief minister da naga am chin ngang me hebse mokhoi ni ikai ei ni ikai ba adu kum am thokta na ba CM ne chu phajada sinbiyo matung naw da di aduna panchat chapi kinu chala chu program phasen sillaga protocol amagi makhada program amkhada silabdi gestawro eba adnantana mi protest tawring eda ita changsing bedudi mina nunglang tabani CM gi damakta zu mai safety security gi problems legani aduga masi yeng bada zu phasdi habi adu nongmai pipe na kabla di kamai tawni dege oza huzik UNC leaders sing uno matam da charter of demand mogi mari do adu pisali hai adu huziki hari ba charter sing dudi karimta CM da masi fulfill tawni habi gi assurance p da bazala assurance di p de yengchin ge ekoina India government soina pharani state government da khudal leitre NI de sinare na khumi hai aduga hujiki UNC gi demand di hana demand tawni koi lelong wai phai mi su phabiro kuki terrorist non state actors ko mako sing si phabiro haibise haire adin no nemcha ki pinche mantri digi drop tawbiro haibise demand tawre shu si lokthok piro nongmai si disam tawbiro kuki terrorist n pai si di demand num tawng lere ado Manipur gi chief minister na haibisna man haibina ekhoi gi na theina na ngai gi ekhoi gi blockade che economic blockade han thokpiu haiba UNC na mu khumbasina asidi hena kan mamu tawuni khoi aduna haibdi CM gi visit aduga mai gi appeal je masi mai pakhidre haiba tare adudi khoi mi tramri gi dudi yam phajana haire UNC ni chu khoi di humanitarian ground khoi hat pani haire masi khoi da tala di haina mi khramna haidna madudi loina madudi kanan tanagdabno ado khoi di chu opinion di sit taweba UNC na sikramai tawsira ai di mi hat pi ya de sin ai yum da puraga kuki chu mai te go maya go ai yum da pharaga ai yum da thamga hat pai di tawite adudi sa nga su nati ko admai ti taw phai haibse ai khoi comment taweba se as a humanity oina ko masi di tawum thopuni aduna Manipur da leba state holder myamna nongmai pai ba pai da myamna ai khoi gi law above the chatpi gi no sin ai di ko myam se ai khoi gi phajana ai khoi gi peace leina ma able tawbiro mob se thatok pc ko violence thatok pc aduga penalist myam na su idea smine request on nge panchai cheibse constructive to cheise haire su kan haire su constructive to haise ba negative to have the aina have ne ko education phang da mi myale adana Manipur ki state holder myam aduga thinkers myam na Manipur chum thok number lambi se mamai da leina na tawsi haibse masi ai ahan masi thamninge Thank you so much Oza mathang wang se ha Oza thobu lak chagi Oza CM gi ngarang gi visit masi ordinary hoi miam da di masi kamaina karma message no CM gi visit na piri base Oza Ngaranmi na habi matung ina di magi visit today da appeal toram madudi mai pa kidre hena concern gani habi gi wafam UNC gi site gi fungdor ramli hairi aduga ZUF ki site gi su
any individual CSO or political leader or any party na yasina baya roi justice se phangdir phaw hai basi leptana dum lei bagi wafam ju leiri oza ngarang gi khongchata si political necessity ne lobby ge dori brand ka genuine peace mission CM gi magi khoi gi peace initiative hai gadra natragana khoi gi fire fighting magi mechanism amo ina mana outreach program ama tawbusidi magi intention da yamna positively tawbudi orbe mana phanana bagi damukta mana khanjaba ujaba level du da mana shumai tawraga di phabusi ya na maun advice to wiram busi ya or magi on magi masagi on will dagi hai tare ko ai shumai chatlaga unaraga hairaga di mochu tabe am tang chat daga en tawge dai ban koi hujik si khara hena hujikte maruena blockade na impact tawbusi kangpopi da settle tawriba kogi larger KUKI ni hairiba kangbu chingji population jina oire machine impact tawrokpasina chumna khaki kogi keno natana khara hena severely impact tawbugi mawong da moina miyam da udle haitare ado kayam impact tawbro tawdom haidudi it's a questionable da dum oi but impact tawe haibagi mawong da utpanina makoina government sidais da yam kana pursue tawe senapati rom saiki lambi si hangnana bagi pursue si moi kana tawe moi different sida laga unarami do amaina moina pursue tawsi sigi pochi yenga kanda moina selective oina moina tawriba pursue ko tawse senapati dagina kangpopi da port putopusin tawpugi si lambi se phapiu haibane Imphal Manipur gi koina hana thingal le basing che akoi punna hangdok charage akoi punna access to minna si haibugi wadi yaude so sigi leiba selective outreach se akoi gi KUKI sing na tawre ise government da tawre I pot sida akoi gi chief minister na sumu selectively nakalama da tawbusi magi wakanda nakana mabu hawraga di atai judum amuk follow tawjarakani na khanbe radi khangde madu mana lumna lawraga senapati chalaga KUKI gi lambi hangdongna na ba khaki wena kangpopi khaki hangdongna na ba wena hairurira natraga Imphal punamaki wena natraga more Churachandpur Manipur apunbagi wena hangdongna na ba attempt laman tawrise habasima di akoi madumadi kidang bhab taba ngamdaba haitare adubu masi Manipur gi issue se akoina khangbi gadabasi Manipur gi issue si Manipur gi crisis si han ma tholakriba mong se it's a coordinated aggression ne coordinated aggression ne habit maram di kano da Churachandpur da tawba poche more da sanduk khangaude kangpopi da sanduk khangaude bari sandure over a very short span of few hours ko aduga somda tampaklom dagi laiba retaliation sidi yam tape yam tappa su yam dikali yam kanna dilaki but yam tape comparatively somna kandagi tawkiba poche aduna sigi crisis si design tawreiba pochi coordinated oirakiba pot ama oibanina aikogi chief minister na masi resolve tawna no hona matamda selectively aikoina incident da based tawraga aikoina fire fighting haina mai hor mafam da aikoina ising kapna na bagi initiative tuna di issue solution badani mateng di pangu ayaba nakalama dagi dum phajai chatpa na traga disrupt to mara chung haida haido irang thugai ning ba irang thoni ma kangu madum leire mar diga overall pot to holistically lotion na bagi attempt to grassroots tagi pukhalaga inkhalaka do wa core issue me ando pai no hona ga do du pai da bani na adum kai ha tare khoi gi terrorist element mayam do terrorist element mayam do na at large sum loina ma pungjai chai le raga akoina pocket ta crisis manage to buduna di moine anytime or at their choice of time and place moine hekte attack to bungam me aduna ne ngai ta na disruptor litanda muk thak to ba somda muk to ba amada muk to tawdi se adu gi population de aduna ihan han badadi aina si tawri honari haba utpaki khaki mahutta ihan han badai khoina tawgadabsi Manipur gi sovereign territory manung se Manipur state ki oina sovereign territory state government sigi makha da leriba territory manung si masi hana completely sanitize to bodo me disarm to wa ngarang CM na ban bazi Imphal di disarm je yamna haure habi ofum di palli duga chingda su lokhalakani habi ofum oi lokhalakani se koi kyam koi re akoina president rule matam dagi akoina governor da lokhalu na haira la ko se India government ki thorang yauri natro
adu tadi governor rule matam du da koi chahi ma hena koi local na hai do han bagi da rambai gi kai gi khal local maga dei ching da koi gi pipe na saba local keno khara toroga adum to khre da na ko adei di anu boga mela kan da mu initiative to long na ba na hai do mu numi cham sudri na mu hai re cha ma ngai re huji mu cha ma hele adei di mu makha chathare ado huji su local kani nam hai ga local pasi udri local pasi da mai pa oi de maram mu lei di local pasi da mai pa oi de maram se kaino da village guard singna village volunteer singna magi khunda double barrel pairaga leibagi issue nate hujik lai sidi drone automatic rifles rocket launchers adu da sophisticated arms me amdo adu never local pase adu operate toriba adu seasonary sidi suspension operation da ming da leidiba arm group me am sine sigi group me am sidi hujik chief minister da hangma matam da magi preview gi wa ma da leibadona magi ona di india government do ina inthokre adu tagadi mahana logudoriba initiative si mai pak tanai maram si adu de dum howe aduna suspension operation je koina kanthoga manipur gi chingi saruk singida nongmei lising tara kun je dum moi kem da toroga solo la thamini haga lanmi lising ani hum je dum bain thamal lehelaba aduga tapak da adagi chingi manipur gi mafam atai singida na operation pangdong toroba there is no use sunga kan the piece la progress tang haraga yaro sungoi oiro kai no ha kan da haiba kangu sinna ne highway disrupt toriba Haribo Kangu Sinani election da disrupt Toriba, Haribo Kangu Sinani Popita Liba, Haribo Kangu Sinani any Hogi Mogi at the choice of their time and place, attack Torogami, Mapaba, Punba, Hector, Haribo Kangu Sinsineva. Although Haribo Kangu Sinsini move, Lushangani Hariba in their government do, Moina Tarakwa Central Forces Singamu coordinator lady. Asama Falgadum coordinator lady. Adu Tagadi, Kadai, the Kadum the Sakadino, Habo Wang Kulapa, Duna Sigi. Yamna kai haitare yamna akhoi tangai phadana tawum thokpa sigi area se akhoi sungtheng thengdana thengdabida atopa area dagi tawraga akhoi civil society gi fronta church leader gi fronta amagi fronta wari saraga loisanba ngamgani haibasidi khwaidagi aranba khwaidagi lalaba perception ni masi thadopum changi number 1 masi perception se aina haibe maram se atai nate silent Haokip hairisi kno gi spokesperson makok tamu do khangi ko yes Mana Northeast Life the people interview ko yengbi ai horen share to ge Joyshree da mana Northeast Life the people interview the man haisi ko Manipur gi irang si conflict si loisan ge hai targadi this is not at the capacity of civil societies and others it is completely under the purview of the SOO group and mama sana hairibna moin loima powers leire have ne mama sana hairibne moi civil society front unaraga wari solution be aba issue nate masidi SOO group na togadamni haina national TV da masana hairabane ba adumaina hairaga leigraba pochi irang si akoina civil society gi level da church leader khara puthoga hekta wari saraga lotion gani na khanbase masidagi hena aranba perception ma leite masigi perception je hongdok pachangi aduga suspension operation gi pochi india ga mena yamna maru oi tangai phade na khanbo oi raga na they can take away somewhere else kai no pugro gujarat maharashtra da dagi nangi madhya pradesh ta kai delhi da thamgera thamuro kemam da Mahom Sana cantonment pusalaga thamuro aduga they can continue their own moigi india government pamido adu india government adu diung pamde because makhoi si india na proxy army ne season banina they need them to operate here adu ngasi su sida operate hon ba pami ba sigi reality si akhoi state government na khangdraba khangdaba nate khangdi khangini but acknowledge tawdraba masi acknowledge tawraga policy frame tawdraba manipur irang si loisandan bai mami se ta de anu mayam na somda chaba thapko phangak economic blockade na hardship mayam duna maram moiraga akhoi upai letre akhoi lan tokchara na lawrusu lan toriba kangu singdudi they have been fed, they have been sponsored, they have been paid aduna natro handak su ja kanoda sagi Gobran Brahmiam Yauraga came to question land, Ebenezer came to question land, Harry Coco, the Nagai Sina, Caspir Togeli to the Moy Cheng Hawaii, Hunjan Moeramena, some the charge story to the. I don't know, Sigi Kahetara, confidence bang, trust lane, the buggy, God, distrust ki shum lady. Sigi distrust ki issue, see, state ka, people can have ladies. People na state thajaba thambe magi wrong perception lori dabni habize masigi perception ji cm zu baji aran perception layer bzala hojik sugi magi significance ma masa zu khangra bzala or no khange but he is helpless ma kai mamde hojik mana hairi se suspension operation se it's operating inside the territory of Manipur KMC Manipur manung dane lady se
hojik leiriba khoi paliba government sigi jurisdiction manung dani leirise then they are signatory state government is a signatory tripartite hydro Yes. state government is a signatory every time ada suspension operation ni meeting tongma tamda sidagi home commissioner adu officers in chatro adu state yaudi it's a party tripartite oita gadi when one party withdraws the talks itself collapse adu India government na masi India government khatana tawbane na state na harik targadi then we are under 355 akoi state government si state government oire na legally yengkan da du di yadre mam the head of the state na center na control tawba security ki perspective si law and order ki security ki issue si akoi ki center na control tawe hai targadi akoi is the de facto extension of asagi 355 labor highway ki question thola ne adagi oza are controversial oiba statement ne hana ikui dana hoji Indo Myanmar gi bilateral kunhumdoi suba meeting fambada Myanmar gi side gi harak paji hoji ki Indo Myanmar borders days da hoji any activity India gi interest hon gadaba activity da adumaina tawhalloi habagi dumai moi general na thazaba piramba duga kaladan projects ju yam athu matam loisna bagi dumba cooperation pi bagi dumaina wafam phongdolamba aduna Manipur da khoina su leiba moina proxy army oina sinai khole have mayam je Haziki neighboring country ki smaina assurance pirabnina swise is atopa insurgent group singi damakta di yamna aruba phim da lakadoriba no aduna different aspect amani Myanmar gi unta gi regime da president da ko India government na prime minister na high city atopa Myanmar manung da sanctuary lawraga leiba insurgent group mayam do adu gi wari ni border moina border lanjal laga ko Indian security forces ta ambush toba kotpa tobu do adu gi wari ni hoje akoina high sina India government na yoga thamba moigi mercenary forces akoigi proxy army se suspension operation gi proxy group se sigi wari ni sidi India manungi India government lawjaba decision ni India government gi policy ni India government sponsor tobuni ana sigi pot se akoigi state na fazana acknowledge toraga sigi level da wari si saraga policy da ahong mama puraktragadi yaroiba seng handak chaluriba koluri tori meyam se masi adum center gi kanoma dum yawm doine ba moigi kai ha tare some kind of shoe group leader sing side sta chala lo smai tawlo noi do tawnu noi gi sulambi do hangdona na bagi mana chalaga haidu ni khoto ni na hairam su dum yai harba da mama sangai habaje masina 26 village te ising pigni hari aduna sigumba inauguration tawba developmental project si maji tawbu yana bai damakta yaparamani haibi adu waram su dum yai aduga lambi de chatpada mana casually adum group macam macam yang hita unasan bedo adu unasan bedo adugi magi intention ni pharam bi ai khoi chief minister gi intention di magi di unaningum bi ai me interact toba then KUKI gi group amaga interact to ba ai si magi achievement ne adum logjar bi ai but aduna tasengna matter si resolve to dur bra mam di keno da state have city they are duty bound their responsibility is to secure the life and property of its citizen no matter what KUKI mitai nagai wari natis this da sida community wa pusani shwen lete akhoni yengador sidi there is an incident of crime heinous crime then adugi heinous crime do state na kamaina handle tawi kamaina resolve tawno honai kamaina madugi victim sing the justice pinabo honai habudo adugi lens to dagi yengaga operate tawbiyo ba never akhogi government gi machin dagi naga KUKI mitai na toina paningai maram shwen lete okay deal it as a koigi subject matter do madu crime do adu the deal to bio adu minus that kadong ne adu natana adu minus tawga di government gi meeting the sudum state se ahum thongna sum blow and uhan thamaga di adu na larger run da he pam da lambi ro do mu thaido khine okay thank you oza mathang yu hangase ha oza Michael lamjathang lakchage oza ngarang CM gi senapati and kampu visit masi kamani MBB abage ngarang honorable chief minister visit to Senapati adusu via Kangpopi by road. Si sida yengba yabase ani suba visit ne. Ahanba first visit to honorable deputy CM Losi Dikona Puraga Pairaga doesn't stop anywhere. Kam to stop yaw the bida mase deputy CM matam duda KUKI naga tension se kaya escalate udiriba matam ne adu matam duda deputy chief minister Losi Dikona Puraga chalap pane pa Senapati da hetang sangha raga dum halle at the peak of the Trong Laubi gi unfortunate incident gi matam duda neba now second gi visit see the same thing honorable deputy CM Dikona Puraga ma se Senapati da UNC ga atay mayam sing di visit tawraga chathi
one halakan sida KUKI dominated area hai tare Taphau KUKI adua Kampopi district headquarters se ni si sida yamna pre-plan oina fajana pre-plan malakani smain togani si togani haina fajana pre-plan oina siliba program du KUKI gi leaders sing hai tare asin hi adubu egi as a Manipur macha ama oina aina nungai taba amadi kaino hai tare di Kampopi gi visit ani duda Honorable Deputy Chief Minister ahan bada nemcha kip yen ma masama yauhi de ani subada han adum yauhi ba catalyst oina tension diffuse tawna na ba gedamak ta KUKI meite sizin hi ba Honorable Deputy CM Losi Diko masu masama yauhi de ba. Okay. So at least Honorable Deputy CM Losi Diko su yauraba Taphau da oiro or Kampopi district headquarter oiro masana paridum le hawzane hoy maso adusun yaudaba aduga Honorable Deputy CM nemcha kip gen magi masamak su muka yauki daba Delhi da adum officer mayam dum koraga adum function toba kari mathau darkar ta gen ne Honorable CM na adum kora kansida adum pairaga adum la kansida adum lakpa yababu Delhi da oina tohibra or Manipur da operate tawni ngai gi damak ta Kampopi da Deputy Chief Minister office ama thamhiba natro CM visit bu magi deputy bu leitaba simayam sing se yinga kansida AD khetang pende as a citizen responsible citizen of Manipur ma oina di AD pen hide adubu Chief Minister gi visit to tourism gi type da trip gi type da ma se casual oina chatla kansida di mayam na di khetang Chief Minister amagi oina di hoi mai masana di cham jaba mi amani ado itarabasu output hai tare output se kadai phawna mayamna losin bangambra productive oibra oidabra haibese yeng akan sida hoi chattaba todaba hennadi pharamba yai ice breaking ama oina appreciate towi adubu Chief Minister gi khongchat si sida fazna yeng tara di Manipur crisis bu solve tawningai gi damak sida chatpa oibra karamba kari road map ta mana simayam singse tawhibra hoi Taphau KUKI da kaino hostages da detention tawhiba miyoi singse adu unai ado KUKI NP gi leader sing na su yauraga phajana yawi ado meitei da chahi hum he na campaign toraba Manipur gi against da kanna lan tawhiba meitei mayam bu hatpa loiradi suppression bu phangani haina tawhiba naga mayam bu hatpa loiradi suppression phangani haina khankiba KUKI terrorist mayam gi matung illiba KUKI civil societies mayam moi kambu sina fazana kari tawki ge hai taradi ngarang du ikhang khang hodana Manipur gi Chief Minister la akan sida moina o pneba hoy warm reception neba lengyan yan bi lengyan bi du na fazana to du na moi fazana oeba simultaneously moi se pre-plan ne Kampopi gi dynamics se yenga taradi KUKIs of Kampopi hai tare to be specific doesn't have a common aspiration with KUKIs of Churachandpur Kampopi ki KUKI sing se taseng na hai taradi metra hum doi juda khoi gi Thadou gi pastor hum se KUKI gi dominated area da hat ki bane ba same day juda naga gi myoi terup se including 2 pastors se ni se hat leba hat pamung si su yam sathi ba jana du yam pandra ba su myoi na su hat te sanga hen su yam thina hat hi bane adumaina to du na hala kan sida khoi gi Thadou na di Thadou pastor ambush to hiba amaduga naga gi moi terup to hiba sing se culprit se chamana ba oigani haibe se khoi na dum haye ba hojik se adugi maram oiduna hojik phawba si sida kaino se yengo ba kanam ta phabi de ba now hojik se hoi legal steps ta khara high court da gi towe dei tei towe sarkar na ta ba ta da ba adu da to ta ba su lot pa ya da ba gi themba ya da ba gi somehow Manipur gi deputy CM ani su khatna raga dum le re ba okay Honorable Deputy Chief Minister naga kota da gi pi ri ba dikho Honorable Deputy Chief Minister KUKI ki kota da pi ba nemcha mabani phau se press briefing da in front of Chief Minister accused to na raga le re ba adudagi ne ba ngarang du mabani amta yawba ngamde ba dikho na su Honorable dikho na su KUKI ki re
हाना फैसिलिटेट तौनिंगाई दुम चले होजिक ऑनरेबल नेमचा नसु लिटमस टेस्ट अमा ओइना ट्राई तौरकपनेबा मा मसामगी कुकी सब्सक्राइबर सिंगसु कीबदगी करी थोदोक थोप याब्रा हाइबा कीबदगी मरम ओइदुना पास्टर मयाम सिंगसे डे बिफोर दु द इमरजेंसी द कुकी जो करी फोरम अमा सिस्टम अकांसिदा मोइना गाउंग पुदुना यूनिफॉर्म पुदुना मयाम सिंगसे हाइबदी होजिक से कांपोपी की मरो इना KNFP सो ओदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मणिपुर सरकार हाइ तारे नेमचा की गन सोपनेबा अदुगी मरम ओइदुना मयाम सिंगसे चीफ मिनिस्टर फ्रॉम मेइतेई कम्युनिटी से फजना अखोइना वार्म रिसेप्शन तो बतारबदी पास्टर सिंग लेत्रबदी सेफ तौनिंगा एमतेई लेत्रबनीना माना ऑल रिसोर्सेस को मैम से तौर कान रिलीजियस कार्ड से सानरा कानसिदा सि मैम सिंग से पुसिलकपने अदुदा सुकरी लास्ट 2 months सिदा यंगसेबा थोखिबा KNFP ना थादो की पास्टर सिखिबा से कंडेम तोखिदे थादो की पास्टर सिखिबा सिंगसु एखोइ नते हाइना थादो इनपी ना कन्ना एलिगेशन तो तारबसु मोइना एखोइ नते हाइना सेंगदोपा मतसु लेखिदे अदुमाइन तोदुना आफ्टर 1.5 2 months सिदा मोइना से अमुक विक्टिम कार्ड गोइना थादो सिंगसे कुकी ने हाइना पुसिला कानसिदा अमुक सानरगा दुम लेयेबा होजिक से दे आर टेकिंग एडवांटेज आउट ऑफ दिस नाउ होजिक यंग तारादी साइमल्टेनियसली UNC नसु ब्लॉकेट तौखरे सिफावदी हेड मनखरे अखोइसु हाइरा कानसिदा UNC ना ब्लॉकेट तौरा कानसिदा कांपो पी दा लेरिबा कुकी सब्सक्राइबर सिंगसे सैंडविच बिटवीन सेनापति एंड सेकमाई अदुदगी मोइसे सोरोन बगिदिगी उपाय लेतेबदगी मोइसे इम्फाल दा चीफ मिनिस्टर दा ला कानसिदा in the name of Kuki in Manipur la kansida ko meitei gi CSO singa unaba sinbiu akhoi se yanaba am purakrabadi yaroi hayeba now Manipur gi CSO site gi di kemta pau kem leitri hojik Kuki gi fivam se kamain to gi hai di naga tarup sira kansida hetang di oi meitei ga thado ga tei hat la kan da di Kuki di kaya khandeba handa ke di naga gi di hetang kan ba nan wai hen na di hoi nagai manung da su pente yode hai ba leita rabasu at least somehow cookies of Kampu have surrendered moni surrender to robo gum ne ba adubu surrender to hai na pukchil seng su openly lakpang ngamde Kuki zo council hai na moi proxy na usit da ba mong sida apologize to hi ba adugum ba muka to hi ba now hojik situation se adum worse oi hojik ki oina di yam emotional outburst ni hai na hekta criminal adugumba crime bu moina yaba specify to ba mong da lehi ba okay aduna ngarang visit se UNC ga unaba taraga su adai kuki tafo kuki villagers sing church leaders sing na taram na okpa taraga su namdilong lakpu matam da di naga sing na yamna sauna dwain okpagi khongchat ne haizaba tare oza michael adu matang aswai da brem ta longina kishi aten ba commercial brem ta logjege break matung da ngasigi akhoi gi manung hunagi topic CM meets Kuki UNC leaders ZUF warns makata na khanajege